ka channel la ilolu awangin kalome tunchum kan video chu lunglei shangchal kona sangni pathum kuma TUALTHANA case kan study na kha kan dale dona khongain he video hi abulatanga atop thleng milo ena milo ngai thlak sak turin kange na cheu April niruk sangni pathum kum khan lunglei shangchal kon police outpost sa thok ASI zirsanga chuan lunglei police station a report thelutin chumini April niruk ni vek chuan lalsang zuala lungpuizawl chuan lalrin tlawang chu avi hlum thule chumi awanga amale ama police a in pek thu aron reporta thil thlendan kim chang chu hetiang hi ani lalsang zuala hi anupui masom dong liani ne na an in then lai ni in April niruk sangni pathum tlailam chuan anupui lui te ina hian valeng lutin anupui lui le anupuya unaw pa romo yele boral ta larin tuang te honen hian pindan lama thu in anlo in kom khoma lalsang zual hian uite ronpomin chu uite chu ruma atlan luta uite chu larin tuang chuan alo pet saka lalsang zual chu engma soilovin achuak le ngala anu zan dariat borvela chuan local le in larin tuanga thukbula achu ei chu voini vitin achuak zui le ta ani lunglei police te chuan he case hi bozuin case number 71 of 2003 chu pe in IPC section 302 noya April nisari sangni pathum chuan registered anita ani investigation po kalpui ngal thwai ni in Additional District Magistrate Lungleia trial neipui ania he case a hian thushatu som pakhat omin chung thushatu te thusoi chu longai thachun zom ngalila ASI zirsanga thusoi ASI zirsanga hi lunglei police station a report petukha ni in anena tual thattu lalsang zola thusoi asoi chwandanin shangchal kon outposta a duty lai chuan zandariat le minute somni panga bor vela chuan lalsang zol hi outposta localin chemtemanga mi avi thule athi ngei arin thu aron soya achemte po kora apai ngal thu ron sayin chumi awanga police a in pek du thu aron soi ngala ani chuan aman ngal thule chu thil chu khoya nge athlenti azot ngala lalsang zuala chuan piro nei thangi lungpuizawl anupui hlui te ina ani thu soyin ani po chu hun chu rangtaka vakal ve ngalin amun avathlen chuan atha tak nia asoi larin sang meithuk bula lothal reng chu avamu a in nei tu piro nei thangi po lo omin zo na om ang te azot ngala thil thlen laya lo om te po lo la omin anni po anming tele ani na te la in thushatu atan aziak lut ve bokani atia soizui zelin rangchu an khoi chuan alo vo deu vek to thule zanthil ani awang tele karente aom thatlo awang chuan atha na jemte apaina niya asoya ero amu ngal mai lo thu asoyani asoi zeldanin report po zanthil ani to awang chuan shangchal kon outpost telephone kaltlang chuan lunglei police station chu bepopin chanchin ashila rangtakin SI ram eng moyele SP saithanga po thil thlenna muna anlo thlen ngal thwai thu a reporta cross examination a zona achandanin he thil thlen lai hian lalsang zolate chu an in then lai ani thule boina chwa chanber niya asiata chuan lalsang zola chuan an ina avakal laya anupui hlui le boralta larin tuangte inkom khom lai amu mai baka larin tuang hian awite apet sak awanga boina le thina lo thlengta an ngayani thushatu pani na piro nei thangi in nei tu thosei piro nei thangi chuan April ruk sangni pathum tlailam chuan boralta rin tluang chu lo lengin ani hi
afapa nupui nei na a palaya anman ani thu asoya chumitlai chuan afapa romoye le boralta larin tluanga le afanu te chu room lama an om thu asoya chuti lai chuan amak pahlui lalsang zola chu localin uite aron poma chu uite chu ruma tlan lutin larin tluanga chuan aron pet chuak zui atia uite chu sang zola chuan la in ngoi ringin a chuak ngal thu asoya anu dewa lolet le in alo thlen le lai chuan larin tluanga le an ina lo leng ve mangai te nen chuan thukbula cho an elai ani thu soin lalsang zola chu larin tluanga hnunglama chuan ron thu in nichin khan inge isoi kha ti in azota rin tluanga chuan engma asoi lo thu in achanga sang zola chuan azona ngai chu zot non le in mi pa kani hi o ti in ovin deu taka au deu ti in chemte chu ron phor thutin larin tluanga choi lai chu anaka avit ta thuta amu dan phei chuan avit mol angmaya amu thule a hlau lutuk awang chuan aule tap chunga rin tluanga chu awakwa betop thule chumi awanga ani po chuan akiwa hliam te naw anei ve pha thu asoya chuti lai tak chuan an ina omve mi badang te ero an hlau em awanga an tlan chua avek thu asoya lalsang zola chu kongka puilama akuta chemte lahum chung chuan chuakin pona tang chuan anupui hlui malsomi chu chuak tura ti in aron auzuya lau tak chung chuan chuakin midang omna azota malsomi chuan asiat big lo thule shangchal kon lama ankal arin thu asoya soizui zelin afanudang zonun pari chu liam tuar lalrin tluanga nupui hena chanchin shiltura atir ngal thu asoya ani ero chuan lalrin tluanga chu buaipui chunzom atuma mase aje zui tak mia lo awang chuan aboral to ngain a khoi chunzom talo ani cross examination a zona achandanin piro nei thangi chuan zu azor thu a phalawa chumizan chuan amak pahlui tual thattu ni bok lalsang zola chuan zu arui ngei thule boralta larin sanga ero chu zu arui ve lo thu asoyani tushatu pathumna sangchung nunga thusoi sangchung nunga chuan thil thlen laya a omve thu asoya amale lo omve dang robert la ro paranen chuan piro nei thangi te ina chuan zu an ina chuti lai chuan larin tuanga chu ruma tanga lo chuakin mangaya choi lai chu aron zum ve ngal maya ti chuan chu an ei lai tak chuan lalsang zola chu lo lutin aron lu atanga reivak lawa avit ania ti in piro nei thangi chu aron au tawaka ahoi chuan sang zola chu kongka pui pon lama chemte huma ading chu apamu a amale midang lo omve hote chu lau tak chunga tukver atanga antlan chua ngal vek thu asoya soizui zelin darkar ni novela police te lo thlengin boral ta thumno te anlak lai chuan a omve thule witness a tangdura amingpo azia ve thu asoya ni thushatu palina robert lalro para thusoile thushatu pathumna sangchung nunga thusoile thushiat te hi ain andeu chia awangin soinan ngai to lo tura ruatila thushatu pangana laltu thlung liana thusoi laltu thlung liana hian boralta larin tuanga hi anaw ani thule salemveng lungleya cheng ani thu asoya april ruk sangni pathum tlailam chuan a una pa chanchin chu hria in a hriat rual chuan manmo takin piro nei thangi ti ina chuan avatlan ngala avatlen lai chuan police te lo om to in a urwang chu an lo boy pui mek thu asoya a urwang chu an in lama an tlei war puya atuk chhun lama chuan police te local le in a urwang chu an lo endik le thu soin
an endik lai chuan a omve thu le a u chu anaka an vi na te le amal pui nunglam among hnuaya chia a ser liam te la vi na a om thu a soyani tushatu paruk na first class magistrate sheliana chinza thusoi first class magistrate hian la sang zola statement te le a inpona te chu a record ta a statement an lak lai chuan a office a police an omlo thu soin la sang zola statement po hun thol tak nuaya darkar khat lai an in biak thei thu asoya ril ru chi ai lo tura shil chunga boruak mon om tak nuaya statement an la ani atia chuta le sang zola in soidan chuan april ni ruk sanghi pathum ni chuan zinga tanga zu a in thu le nilenga zu thum a in to thu asoya anupui hlui te ina vakalin uite apoma chu uite chu rumlama tlanlutin avazui chuan anupui le larin twang te rumlama lochudun chu amua larin twang chuan awi chu apet sakmai ba ka ama po chuak ngal turin alotia uite chu ngoi renga pomin a hole tak mai thu asoya anu dewa vakal le in a thlen rol chuan larin twang chuan a chanchin alo soi mek ti avashapha a enge isoi tia avazo chuan ishiat vetur a omlo tia a chan hnuwa an in sual thule pinei thangile anupui lui chuan ronthel an tumlai vel chu ashiat thule larin twang chuan kut ron thak atum awanga alo in ven nan alo vi tak mai thu asoya soizom zelin la sang zola chuan anena a in soidanin arui em awanga a khoilaya nge avi po ashiat mai thei tolo thu asoyani atia tushatu pasari na malsom dongliani la sang zola nupui hlui thusoi malsom dongliani chuan la sang zola chu apasal hlui ani thu asoya poi khoina thlenni tak chu asoi mai thei tolo thu le thil thleng ashiat dan chu asoi zuya la sang zola chuan larin tlawang chu avi lai tak amu lo thu le avi chan niya arena po lalrin sang chuan lal sang zola uite loken chu alo pek sakwang niya arin thu asoya cross examination a zona a chandanin boralta larin tlawang chu zu a inve thu le apasal hlui lal sang zola phei chu arui viau thu asoya apasal hlui chuan larin tlawanga avi nu chuan ama chu ko chuakin police nena kalpui tura ti in akalpui thule police nena chuan a in pek zui thu asoyani thushatu pakwana SIC ramnun moya chuan case IO ni na chu SI ram eng moya chuan lan chongin case to IPC section 302 registered ni in chumi be chan chuan charge sheet po thelu zui ani atia thushatu somna Dr. James a thusoi Dr. James a chuan April ni sari sangni pathum chuan ruang pakhat postmortem tura anranda thule ama angein a postmortem thu asoya a result mu chhuate soingalin ruang chuan a om veilam anute hnuai dewa chuan vi na numa centimeter li vela clear pheile centimeter ni vela thuka liam anei thu asoya chu chuan a chuapa thisen titlingin hei hi a boral chana angaya amal pui velama po centimeter thum vela thuya clear phei a om thu asoi bokani boral ta larin tlawang chu sarkar ukil ZD lalpian moyele C vanal moniten andin puya tin TUALTHANA pu chu advocate S Srivastava le R Zothan Twangiten andin pui bokani lal sang zuala ukil lamte chuan he thil thleng hi ti luina le tumreng wang nilovin aril ru afim lo awang le ngai tua na aman that thei lo wang tia soin
thinrima in nial boina awanga tumlo puya intilumpal anni atia chuwangin IPC section 302 nilova IPC section 304 zoka shemtur ani atia until soi tifia turin court sang zokin case unloadin fel to te mangchuan theito pin court chu min antuma sarkar lam ukil te ero chuan witness dang zongjong an exam nuwa po insual boina an soi lo thule tumlok renga that ani zia ti chiang tu turin tual that tu hian engma hliam anei velo thule eyewitness pinei thangi po in avit lai tak amu chian thu asoya self defense na tur engma a omlo ti in lelam ukil te chuan until soi ti chiang tu turin evidence tha engma an nei lo atia tin engma shelawa ruini se chu police a po inpek na chang a shelawang ti in IPC section 304 nilova IPC section 302 ngeya shem aphu ani ti in court chu an norve boka ukilte thu soi ve ngai thla a hunrei tak angai to anuwa court chuan thuthuk na asiam ta a lelsang zola telam chuan thiam chana tur an proof zolawa ngayin lelsang zola chunga hian siamna chini aom thei thu asoi ngala pakhat chu damchung tang tura ti na le pakhat dang le chu khailum theina ani atia court chuan achunga zangaina sangber lantirin lelsang zola chu damchung tang tura convictin thutop asiam ta ani